खुरुमजरी गवर्नमेंट जॉब एक्सप्लेनर ना मैम ताराम नो ओक्चरी ngasi egi channel sida aina pujarliba video sidi Manipur Forest Department 2024 gi regular post ta forest guard ki vacancy मैम कौरी हाइरिबा post vacancy सिंगी matang da मैम da detail explanation तौजरके qualification कमाइन तौगनी salary नत्रगा remuneration जे कमाइन तौगनी हाइबदो मैम दा खंगनजरागे eligibility criteria माहिगी था कमाइन तौगनी हाइबदो मैम दा खंगनजरागे number of post vacancy मसिंग category wise क्या क्या ओगनी दुगा physical दा height कमाइन तौगनी अदुगा मरोइना सिदा physical efficiency test तौदुइसी walking test खतनी को सिदा लमजेन याउदे अदुगा exam pattern कमाइन तौगनी हाबिन चिंगबा मैम दा लोइना detail explanation तौजरद्रिगे ममांग दा मैम channel सिबु like अमदि subscribe तौसिनबिरमु अदुगा थबकु पमजब इसिन लाउसिंग दा share तौबिरमु मैम गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल की ओरो SSC की बु ओरो मणिपुर की थबक ओरो मैम डिटेल एक्सप्लेनेशन लोइन तौजरके प्रिपरेशन तौबुगी स्ट्रेटजी जो मैम दा लोइन खंगनजरके अदुना चैनल से सब्सक्राइब तरोगा बेल आइकन नसिमिरमु असी लेटेस्ट अनाउंसमेंट को मैम notification for recruitment of 70 forest guard on temporary basis sida temporary basis है regular post तो ओइदनी को sida मोना temporary है से probation period लाइबेनी को मैम सिगी notification जे आई telegram channel दा हब्सरमगे अदो telegram channel की लिंक से description दा पिजरमगे को vacancy जे 70 forest guard से अनि थोकना कौरी को मैम vacancy दा खेना दोइनी अतै की details से लोइन माना दोइनी सिगी pdf जो आई telegram channel दा हब्सरमगे मैम telegram channel join तो बियो अदुगा notification सिंग जे फंग यागनी को forest department government of Manipur की मखादा थोकपा notification ओइदिनी मैम आइना ngasi explain तो गदोइजे Government of Manipur Forest Department sigi advertisement thokiba 6 March 2024 da thokibani asida kawgadriba post vacancy sing asi forest guard se apply tawgadaba candidate khudimak employment exchange da register toroba candidate sing oigadabani employment exchange card pairba candidate sing isa gi employment exchange tagi sponsor tawro matungda sigi forest guard se temporary basis ta khandoini ko mya sida moina temporary basis ti hai adubu regular post ti oigani na hairi adu कमाइन तो वो डिटेल्स नोइदो मैम दा लोइना हाइजरक लगे सिगी पोस्ट की ममिंग सी फॉरेस्ट गार्ड नि मागी पे लेवल सी प्री रिवाइज द बेसिक द 5200 तकी हरोगा 20200 नि अदो सिदा ओरि सिदी प्री रिवाइज नि अदुबु 2019 की मतुंगदा रिवाइज तौथो रिवाइज तौरबा पेमेंट सी 18000 ओगिनी को थामगी सैलरी से अदो मा अलाउंस सिंग लोइन हपखिनी दुना allowance dearness allowance house rent allowance na chingba allowance sing je punsila matungda tha amada khoina thabak je join tor matungda fanggadriba salary si 30000 muki maya yorokani ko 25 to 30000 muki level da fangani salary si magi group si C odini group D nati ko ma'am forest guard group C ni Manipur police constable ga level mana do ni si gi salary su loina allowance na chingba su loina mana do ni ko मागी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी जे हजिक फोगी होइना 70 वैकेंसी नि अदुबो मतम के मतुंग इना वैकेंसी जे हेंगलक पन नत्रक हंथरक पदी तौबे याय को रिजर्वेशन जे OBC SC ST OBC मैते पंगल न चिंगबा लोइना तोंगा तोंगा रिजर्वेशन लाइगनी मागी रिक्रूटमेंट तौबगी मोड सी मखला नि लई आहार मदन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नि अनि सुबदन स्पोर्ट्स कोटा नि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द कौदुबा पोस्ट सी 60 पोस्ट वैकेंसी नि अनरिजर्व की 31 वैकेंसी लाइगनी शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी अमा लाइगनी शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी 18 लाइगनी OBC मैते की वैकेंसी 9 लाइगनी OBC मैते पंगल की वैकेंसी अनि लाइगनी स्पोर्ट कोटा द वैकेंसी 13 लाइगनी को पुन्ना वैकेंसी जे 70 वैकेंसी ओदिनी मैम अदुगा मागी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मणिपुर मचा ओगदबनी को अदुगा मागी एज लिमिट असी 18 दिन 38 इयर्स फोनी मार्च 31 2024 दा मार्च का मागी डेट से कैलकुलेट तौदेनी को अदो कनागुम्बा इंटेंडिंग अमदी एलिजिबल ओइबा कैंडिडेट सिंगी मागी एज लिमिट कैलकुलेट तौबसी 31 मार्च 2024 जिदा बेस ओरगा तौगदनी को मैम अदुबु अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन लाइगनी शेड्यूल कास्ट अमदी शेड्यूल ट्राइब की ओइना 5 इयर्स की रिलैक्सेशन लाइगनी अदुगा OBC की ओइना 3 इयर्स की रिलैक्सेशन लाइगनी अदुबु मैम February 16 2020 दा फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट एग्जाम फम्बो कैंडिडेट सिंगी ओइना दी एज लिमिट हेलबा एज बार ओरबा कैंडिडेट ओरगसु हदकी कौरीबा वैकेंसी जे अमुकजु थाबी यागनी ने हाइरी को अदुगा मागी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जे इचम समे को मैट्रिकुलेशन पास तंग ओरगे यागनी अदुगा डिजायरेबल ओबसी इंग्लिश हिंदी मणिपुरी लोन सी खंगब कैंडिडेट ने हेना डिजायरेबल ओइ हाबनी को सिदी बेसिक ओबनी को अदुगा मागी फिजिकल सी कमाइन तो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट अमदी चेस्ट मेजरमेंट सिंग जे मेल अमदी फीमेल की कमाइन तौरी हाबदो मैम दा हाइजरगे मेल की ओइना हाइट सी
Manipur gi oina height si 152 cm ogani, female gi oina 145 cm ogani. Sida notification da pi basi male gi 160 cm, female gi 150 and pi basi relaxation yaudringa gi ni ko. Ado Manipur da ko thabak ni relaxation loin pi ko. Manipur da ko thabak ni na. Ado North Eastern gi oina relaxation pi bani. Sida pi relaxation je male gi oina 152 cm ogani. Sida ball letter da iri ko makha da box da. Female gi na 145 cm pi gani ko mea. Aduga nupa gi oina normal da chest ki unexpanded da 84 cm ogadabani, expansion da 5 cm minimum ngamgadabani. Nupi gi na 79 cm ni, adu expansion da minimum da 5 cm ogani ko. Chap expansion di chama ni ko mea. Adu application fee si unreserved amadi OBC gi oina rupees 500 ogani. Aduga general ga OBC ga di chama ni ko maman. Aduga AC ga ST gi rupees 250 ogani. Adubu akoina form payment to bagi niyom si akoina offline da tawrusu ya natragana online da tawrusu ya gani ko. Form submit tabu matam da cash payment oina tawrusu ya ni natragana magi online da payment tawrusu ya ni ko. Magi forest department gi sida www.forest.manipurforest.gov.in sida ju magi detail notification ju loina phangani ko mea. Adubu Hana February 16, 2020 the Forest Guard recruitment exam tharo ba candidate singi onadi payment fee je law ko exam torani modi Hana exam pi gra ba candidate sing 2020 pi gra ba candidate singi di exam togani hana notification ji da yauri ma'am. Aduga ma'am magi exam gi pattern si written test togani ko. Written test to basi class 10 gi level da togani. Class 10 gi level hai si SSC exam ju class 10 gi level har ga togani ko. Adu exam da luba di koi ge exam gi level ji ki matung ile group C ne exam dum phajan tarokani ko. English ki mark 60 hangani, general knowledge GK gi 40 hangani, mathematics ki marks 40 hangani, science da physics chemistry biology pulap punsilaga 60 mark hangani. Matam 2 hours ki matam pi gani, total mark 200 ogani. Government job ki damak ta prepare toriba candidate sing ki damak ta yamna kanaraba news ama aina pujarakli. Ma'am government job ki previous year question singba preparation to bugi strategy singje textbook haba app sidagi fangani play store da fangbani ko ma'am. Textbook ji yearly pass pro lai hoji rupees 307 tang ni ko ma'am. Adu ai code T2M haba code sine biu adu ka ma'am 12% gi discount fangani. Textbook pass pro lai bagi link so ai description da hapsaram ge ma'am. Adu ga government job preparation to gadab candidate khudimak textbook pass pro je hana laigraba candidate orgadi nau laidir su yare. Adu bu laidir candidate orgadi compulsory lesson biu adu sina India manung da lai ba government job khudimak ki test series na chingba mock test na chingba previous year question na chingba loina sida preparation to be amni ko si ga kana ba je ma'am lomina si 100 organic ma'am. Written pass to candidate sing medical examination togani. Medical examination to basi shortlisted to roba written khalaba candidate sing habatare written khalaba candidate sing se isa gi own cost ta designated medical board ta isa gi cost ta medical examination ama compulsory tawgadabni ko. Silor matung da physical togani. Physical si sida lamjen yaugde ko walking test ni. Walking test se male candidate ki oina 25 km si 4 hours ki manungda khong walking test walking oina chat pangamgadabni ko. Female gi na 16 km je 4 hours ki manungda chat pangamba candidate ogadabni walking oina ko. Aduga sida merit list khalaba candidate sing je temporary basis da forest guard ta appoint togani ko. Silor mot si je 2 years ki probation period ogini ko moja. 2 years ki probation period se asigi matungda sida join taro matungda ko forest training school da 1 year gi training course amadi yahon gani ko ma'am. Aduga sigi form si submit tawasi form submit to form amadi available of form je loina mafam mani ko principal chief conservator of forest natragana head office of forest district ki forest department sing da sigi form si fangani ko ma'am. Adubu hana apply to candidate singidi mogidi form payments lowre ko. Aduga magi apply to bugi matam si 13 March tagi hauraga 13 March tagi haugani ko apply to matam se. Aduga magi office timing da tawgadabni ko. Aduga fresh hanagi February 16, 2020 da apply to go candidate ki onadi
13 March ꯐꯥꯎꯗꯒꯤ 30 March ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯇꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯝ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯁꯤ Principal Chief Conservator of Forest Sanjenthong Imphaldagi form je fangani natragana online teju fangani ko aduga Divisional Forest Officer Manipur adi isa gi district ki Territorial Divisional Forest Officer gi office tagi ju form je fangani magi form si form 2A hagani ko asigi form si isa gi Forest Department dagi mayam lobiro aduga apply tobu yagani ko aduga sige form sing online de fangani ko magi department gi website www.forest.manipurforest.gov.in haiba website sidai ju mayam form se download tawraga sinaba yagani aduga magi form submit tawbasi isa gi forest department gi office ta tawraga su yagani ko aduga speed post ta tawrasu yai speed post ta tawu matamda khoine address sida Deputy Conservator of Forest Administration and Planning Office of PCCF and ISOFF Sanjenthong Imphal haina fazana address se tharamga koina speed post ta apply tawrusu yagani ko aduga sida envelope ta khoina form apply taw matamda speed post gi tharaga tawbo taragadi application form for the post of Forest Guard 2024 regular basis haina envelope ki mathakta fazana igedabani ko ado ma'am any query lay matamda su mogi departmental email ID sida query sing hangpa yagani hainasu notification sing sida yauri ma'am aduna ma'am government job na lak matamda kari details maru eba leirigi habdo ma'am da loina sugaina takjage ma'am na channel sibu subscribe to simbirmu video sibu like to simbirmu ma'am na support obiyo ma'am gi damakta government job lakko khudingi ma'am da detail explanation to jirake ma'am na explanation to sida soi kiba lan kiba yarogasu ma'am na ngakpiyo ngasi gi ndi ai matang sida video si tension jarake thank you